Jatend piny Kenya William Ruto e okang' machielo kendo koni otemo ne piny Kenya korka gero uchumi ma pachoka kata ni sunde ni sirikal obayo yo. Ruto gi jalupne manelose gwenge ma Kimende wacho ni kata wuodhe mage mag dhi e pinje ma oko gin mago makelo ber ne oganda Jokenya. Jafwambo mar Ruto mondi ntiere kod ler mathoth. Jatend piny Kenya William Ruto kachiel gi jalupne Rigathi Gachagua mane ochopo e kuonde lamo ma opogore odiochieng' ma kawuono ne otiyo kod kindeno mar dok ne tich magitiyo e reso uchumi mar Kenya. Sisi hakuna uchumi tumeharibu. Mimi nilisema pale Kasarani vile tulikuta huu mgonjwa anaitwa economy ya Kenya akiwa ICU. Na nyinyi mnajua mmekuwa na wagonjwa. Hakuna mgonjwa anaweza toka ICU aende direct mpaka nyumbani. Mahali hii nchi ilikuwa, if we didn't have you as a Joseph of this country, we truly would not have the fortitude to bear that pain of discipline, even financial and fiscal discipline in our economy. Tunataka kuongeza ile pesa tunapata kwa ile remittance ama pesa inatoka nje kwa Wakenya wanaofanya kazi nje. Kutoka shilingi bilioni 4, mimi nataka tufike bilioni 10 kila mwaka. Ruto kwedo mokalo weche ma okoni ogai marazimio la umoja lando ni jotich mathoth itero oko mar piny Kenya. Nilikuwa naona juzi kiongozi wa upinzani analalamika ati anasema huyu Ruto watu wengi sasa wanapelekwa nje kufanya kazi. Kwani alikuwa anataka wabaki hapa Kenya wakingojea nini? Si tulikubaliana kazi ni kazi? Na bado sasa amelalamika mapema. Bado watu watatoka Kenya hii waende wafanye kazi nje kwa maelfu. Ka gavana ma Kiambu tokoni Ruto tiyo kendo kuom higni ariyo nitie gik mathoth ma inyalo kwane nying Ruto. There's a lot of good work that is being done. There is a lot of effort, Your Excellency. Pale soko zinajengwa hapa. Affordable housing, Your Excellency, tunajenga. Walakini wakati watu wanaongea na kuvurutana na siasa mingi, wananchi hawasikii na hawaoni maendeleo, Your Excellency. Ruto medogo debe mar singo mage ne Jokenya hinya to ne jodak ma Kimende kaunti ma Kiambu. Hii wiki ambayo tunaenda wiki ijayo pia tunatangaza kandarasi ya kwanza sasa kujenga ile special economic zone ambaye tuligazette. Ile shamba ilikuwa ya Del Monte pale. Tumekata eka 500. Tunataka kujenga special economic zone. Tayari nimeweka shilingi milioni 500. Tunatangaza kandarasi next week. Kwa sababu hapo tunataka kuzalisha nafasi ya ajira kama 10,000 ama 15,000. Katabed ni Ruto tokoni gigo kange chiro chumi mar piny Kenya. Jatend migao mar omenda Juguna Ndung'u e kinde gwelo pach jopiny ewi chenro mar loso budget to ne okoni Jokenya mondo tuyo kanda matek ne pek mar ngima e kinde mabiro. Judith Omondi, Ramogi TV. Kwa dhimbele Nyakura Mgajwang, jatend migao ma tudruok